Giila mga dagkong natampo sa pipila ka mga Kapuso stars ug personalities atol sa 18th edition sa Eastwood City Walk of Fame ceremony. Ang report ni Mark Ridge Abelia. Isa sa mga gila sa iyang dakong kontribusyon sa natad sa entertainment industry atol sa 18th edition sa Eastwood City Walk of Fame ceremony si Miss Universe Philippines 2023 top 10 finalist og Sparkle star Michelle D, Pulang Araw star Sanya Lopez, Abot Kamay na Pangarap star Richard Yap og Sparkle GMA Artist Center consultant Johnny Manahan o mas nailang si Mr. M. Gipasidunggan usab sila GMA Integrated News Showbiz reporter Lars Santiago og DZBB anchor Joel Reyes Zubel. Bisan si GMA Chairman Atty. Felipe Gozon gihatagan usab og bitoon sa Walk of Fame. I am very proud and privileged to have this Walk of Fame sidewalk tonight. Full support usab sila GMA President and CEO Gilberto Duavit Jr. ug Senior Vice President Atty. Annette Gozon Valdez. Congratulations to everyone and sana maging inspiration kayo sa lahat ng tao sa industriya. Samtang mihalad og mga buwak og nagdaggot og kandila sa bituon na nitaliwan sa multi-awarded actress Jacqueline Jose. Kauban si Clans Gabutin, Mark Ridge Abelia. Balitang Bisdak.